Madiu pi haden wad bi complete ya kani ka criteria wad bu ke Facebook le lak view yo setup ya ketu ke content monetization tu le dang jing wang ya face hapo kani ka under review yang ka Facebook team ta ka madiu bi ka kani ka vin ka Facebook account ini wada complete ya kani ka le lak view do hapo chitiaw don hi mo ka mada batai pi hak tu ko video bi la di le collaboration pi lang kita ki perlok lang kita ki follower pi smart ba pi dep ya kani ka le lak view handre hajrong wada complete ya kani ka le lak view le ka madiu UP ni pem unlock kaya kini ke content monetization tool pem yo setup iga ong bai kam tema la name pem yo activate iga nang UP ni normal nong nang top ka ni not yet available te pen yo pem yo setup iga hadu ka tele haden wada complete ya tu ka le lak view te ni yo ban sia thu pi ne daw wam yo setup i haden wada complete ya tu ka le lak view te kama de UP da thok ni hajroni we will now review your content to verify that meets our policy to get back to you before the end of August. Ini jimut batai ke Facebook i haden warde view complete ya kani ka criteria daw check i kam kita ke jai ki rule ki guideline watang khain phi po kani ke Facebook ha katu ko video batai phi ki de kita ke video mo tha phi te heni wan ko ade batai ko ade pajrong ka kani video tes match ke majan bon na per dia phi badas nya thu ki ka ka rule ka guideline yang ke Facebook te haden itu wan la di yogam kam ite jai ki rule ki guideline watang khain phi po kani ke Facebook te had 12 kut new August te kamari bi thaw ni the end of the August ha 12 kut new August jimut daw a in ya phi daw a set up i kani ko content monetization tool ha 12 point new banai August te hinim boy tensar ya kitu ke produk wara complete kani snyau bahaya cha arli tiaw te daw mi set up katu ke content monetization phi haden wara complete phi ya katu ke criteria te ya la jia wan ut khan phika kini ke rule ke guideline kini ke Facebook phi te jia kam nu ja po kini ke Facebook account phi boy bon na per di yo phi war bo jingkli kam te ja po japen te chon batai bai phi sundon la jia wan wa chem ngoi phi kam te ja ki rule ke guideline wa tang khan phi po kini ke Facebook tam yi phi yo set up ya tu ke content monetization tool kamara batai phi ha tu ke video vi mhoi to khan phi gnu rule ha chwa le review wa kini ke Facebook phi te snya ba la di kam te ja video wa yo phla phi la ne wa di download phi wa phero mo la kita gi AI photo AI videos nya bah delete chwa la di bo wa chile verify la di kam kita gi AI video AI photo ye phi yo setup ya kini content monetization tool 90% to ari phi yo chi percent chance yo setup phika kata ka content monetization tool la di AI photo phi la di AI video phi ma ya kitu ki prolog bang puyo ga kini ke content monetization tool te ya kitu ki prolog wadi yo ga kini ke content monetization tool les nya ba ham use AI photo AI video re kamadi yu phingam jo use nong da tipo vine visngi da cha suspend kini ke Facebook account la di use AI video AI photo ma te ngam jo use hadu kan ni le la sans name kre kini Facebook ngam jo use AI patna original batna face to face ba kamera le te ngam jo use kam te boy haden chipna na la cha suspend boy haden chisnem man cha suspend ko phi tesnya bahar dang wala wadam view use ya ketuka AI photo AI video kamadio bon per dia view use ka keteptit dang po trending tesnya baham use rama la jiao chem ko view use phi tem ji view setup ya kini ko content monetization tool te la jia u kita ke video di download la snya bah delete chwa le verify wa kini ka review yang kini ka unlock content monetization tool da check ki video phi kam ki reels kam ki photo kam ki text post la di yobam kam te congratulation da pakka ba yo pi 100% ya kini ka content monetization tool setup te kublej bon kublej jango do kam te don hi chemani next video